Betul gini peit MYNTA ya gini gi dohkha price hadin bala ada ban penbit penbiang lot na dong syedong te kabadang bat MYNTA kadai 100 kilo prapo kilogram 100 kilo prapo kilogram peit te kabar kadang bat lai kilo lai spa so pra te mene kalabat kene tamba kawan no kene we te male ye mo ka competition te kawe kade ar kilo plus pa yu sao te gine gide gi dohkha ki badon hakalap kade ke benukong ba ar balai besar besan banriu benyau tra ndai ko we khat te khat li ki price ne te ki consolation price is dang ar kilo peit what ki consolation price ro is dang ar kilo chispa ndai puat te gine peit ne ini gide ki dohkha consolation ma baik gide ki bahaya sudah si kilo sejrong kilo sejrong ini peit itu kini ki dohkha ki bapes ak bawa bates batek kha bahe sudah popung ata kadau kilami ata gsi aku bapilai i hapor batek dohkha tam tang siru tio i hangne kimi kini ki dohkha